Wahisemo neza wowe uhareba Minembwe TV. Uyu ni umwanya makuru dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tukuramburira mu kanya. Ubirigi, Uburundi, Kongo biteguje intambara kuri M23 nyuma yuko perezida wa Angola avuye kubuhuza mu bibazo za Kongo. Perezida wa RDC yagiye bitunguranye muri Angola. Ese baganiriye iki? Ni muri aya makuru. Turakubwira kandi ko M23 yashinze banke mu mujyi wa Goma. Ikaze na makuru ya Minembwe TV mwateguriwe kandi mugezwaho na Nkunda Yohana Dusere. Reka makuru yacu tuyahere mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. AFC M23 yashizeho ikigo cy'imari kigiye kuba gifasha abo mu mujyi wa Goma. Umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 wongeye gufungura kuri aka gatatu ku minsi 26 ikigo cyo kuzigama no kuguriza Kadeko muri Goma. Uyu mutwe wigaruriye umujyi wa Goma kuva mu kwezi kwa kwanza uyu mwaka. Watangaje ko hanashyizweho abayobozi basha ku buyobozi bw'isosiyete ya leta. Kuva Goma yafatwa na Bukavu, abaturage bahuye n'igitutu cy'ubukungu kitigeze kibaho. Amabanki n'ibigo by'imari ziciriritse zarafunzwe kandi ibikorwa by'ubukungu bisa nkaho bitakibaho mu nzego nyinshi. Ibigo, ibitaro, imiryango itegamiye kuri leta na serivisi za leta byabaye ngombwa ko bigabanya abakozi kuko bitangazwa na Radio Okapi dukesha iyi nkuru. Iki kibazo cyatumye abayobozi ba AFC M23 bategura inama yo kuganira n'abaturage n'inzego zinyuranye z'ubukungu n'imibereho, cyane cyane ihuriro ry'ibigo by'abanyekongo FS n'abavunja amafaranga ku cyakorwa. Icyakora nyuma yo gufungura icyo kigo habaye ibibazo bitandukanye. Itangazwa ry'ishyirwaho ry'itsinda rishya ry'ubuyobozi bwa Kadeko barimo abagize inama y'ubuyobozi na komite y'ubuyobozi byakuriye ibibazo bitandukanye. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko umutwe wa M23 ufite abafatanyabikorwa biteguye gutera inkunga Kadeko, bityo bigatuma abaturage babona inguzanyo zishyurwa bagasubukura ibikorwa byabo by'ubukungu. Kadeko kandi ishobora kwifashisha mu gukusanya imisoro yo gukoresha mu mishinga y'ubukungu iteganywa na AFC M23. Ku rundi ruhande abashoramari mu z'ubukungu barashidikanya kuri iyi gahunda. Bavuga ko abaturage batizeye neza ubuyobozi busha kandi batinya gutakaza amafaranga yabo babitsa muri iyi banki. Byongeye kandi hamwe no kudakora ku kibuga cy'indege cya Goma no kugabanuka gukabije ku bikorwa by'ubukungu, amahirwe y'uko iyi gahunda izashoboka asa nkaho ari make cyane. Abasesenguzi kandi berekana ko Kadeko nk'ikigo cyo kuguriza no kuzigama kidashobora gukora nka banki kidafite kode ya Swift y'ingenzi mu kohereza amafaranga mpuzamahanga kandi ishingiye ku gihugu cyigenga. Amakuru yacu tuyakomereze muri Angola. Ndore iby'ingenzi byavugiye mu biganiro byahuje Perezida Tshisekedi na João Lourenço wa Angola. Na gatatu ku minsi 26 y'ukwezi kwa gatatu, Perezida Felix Tshisekedi yabonanye na mugenzi we wa Angola João Lourenço i Luanda, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Tete Antonio. Ngabakuru b'ibihugu zombi bemeye gukomeza ibiganiro n'inama buri gihe, nubwo Angola yavuye mu nshingano zo kuba umuhuza mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa RDC. Muri iyi nama kandi abayobozi bombi bemeye gushimangira umubano mwiza hagati y'ibihugu zombi. Ku bijyanye n'amakimbirane abera mu burasirazuba bwa RDC, aba bayobozi bashimangiye akamaro ko gukomeza ibiganiro mu rwego rw'inshingano Angola ifite muri iki gihe, ikaba iyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ku minsi 11 y'ukwezi kwa gatatu, Felix Tshisekedi yaherukaga gusura umugwa mukuru wa Rwanda muri Angola, aho yari yitabiriye ibiganiro. Perezida wa Angola yari yatangaje ko bigomba guhuza guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Icyakora ku minsi 18 itariki yari yateganyijweho kuberamo ibiganiro z'amahoro, bitunguranye umutwe wa M23 wanze kuja i Rwanda kubera ibihano wari wafatiwe n'ubuyobozi bw'ubumwe bw'ibihugu z'Uburayi kuri bamwe mu bayobozi b'uwo mutwe wa M23. Ku rundi ruhande kuri itariki bitunguranye, Felix Tshisekedi wa Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bahuriye i Doha muri Qatar mu nama yari yateguwe na Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wa Qatar. Ndetse iyi gahunda yatunguye João Lourenço wari wateguye kugira uruhare runini muri ibi biganiro by'amahoro. Amakuru yacu reka tuyakomeze kuri iyi nkuru ivuga ngo Ubirigi, Uburundi na Kongo byahagurukiye M23 kuva umujyi wa Goma munini mu burasirazuba bwa RDC bafatwa ku minsi 27. Abayobozi b'umuryango w'iterambere ya Afurika y'Amajyepfo SADC n'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba EAC bakoranye umwete kugira ngo babone igisubizo cy'amahoro kuri iki kibazo. Cyakora urundi ruhande ngo Ubirigi, Uburundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye ingufu mu bufatanye bwabo bwa gisirikare, biteguye kugaba ibitero simusiga kuri M23. Hagati aho mu kwa gatatu hari indege nyinshi za gisirikare zavuye i Buruseli zerekeza i Kinshasa, i Buruseli zerekeza i Bujumbura, i Kinshasa zerekeza i Bujumbura. Zimwe bivuga ko zari zitwaye intumwa za gisirikare, izindi zitwaye ibikoresho. Ku minsi 21 y'ukwezi kwa gatatu, indege ya Franco 8X y'ingabo zigwana mu kirere y'Ubirigi
yahagurutse mu birindo bya gisirikare za Melisibroeke i Buruseli yerekeza i Bujumbura hamwe n'abakozi batatu. Abayobozi bashinzwe iby'indege mu Burundi bivuga ko bahishe ubusha bwayo bwo kuhagwa kugeza indege ihageze kugira ngo birinde ko inyandiko zayo zigaragara mu gitabo cyabugenewe. Indege yasubiye i Buruseli mu gitondo cyo ku minsi 22 kwezi kwa gatatu hamwe n'intumwa z'abarundi zigizwe n'abasirikare 8 kugeza ubu ntiharamenyekana ubutumwa bw'izi tumwa i Buruseli kuko iyi nkuru dukesha The Great Lakes ibivuga. Iminsi ine mbere yaho indege y'ingabo zigwana mu kirere z'Ububirigi bivuga ko yari yerekeje i Kinshasa hanyuma yerekeza i Kindu umugwa mukuru w'intara ya Manyema ijanye ingabo z'Ababirigi zikabakaba muri 500 zoherejwe hamwe n'indege zitagira abadereva n'ibifaru kugira ngo zifashe ingabo za RDC kugwanya M23. Indi ndege ya Boeing 727 y'ingabo zigwana mu kirere za Republika Demokarasi ya Kongo yari itegerejwe i Bujumbura iturutse i Kinshasa ku minsi 24 kwezi kwa gatatu cyangwa umunsi ukurikiyeho mu gitondo bivuga ko yari itwaye indege zitagira abadereva. Kuri iyo minsi kandi indege yavuye i Kinshasa yerekeza i Bujumbura intumwa za Kongo yari itwaye ntizigeze zimenyekana mbere. Ariko ku minsi 25 ku kwezi Presidence y'u Burundi yanditse kuri X ko Evariste Ndayishimiye yakiriye Therese Kayikwamba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo wari utwaye ubutumwa bwa President Felix Tshisekedi. Umutumwa gwe kuko iyi nyandiko ibivuga Tshisekedi yari yifuza gushimangira no kwagura umubano mwiza w'ibihugu zombi hagati ya RDC na Kongo. Amakuru yemeza ko Kayikwamba na Ndayishimiye baganiriye ku buryo bwo kwagura amasezerano n'ubufatanye mu bya gisirikare yashyizweho umukono mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 yatumye Uburundi bwohereza mu burasirazuba bwa Kongo ingabo zisaga 15,000 kugira ngo zigwanye inyeshamba za M23. Amakuru atandukanye yemeza ko iki cyemezo cya Ndayishimiye cyo guhangana n'ikibazo cya Republika ya Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe ingufu za gisirikare ari kimwe n'icy'Ububirigi na Tshisekedi ubwe. Nubwo Perezida wa Kongo amaze iminsi agaragaza nk'uwiteguye gukurikiza imyanzuro y'inama ya SADC na EAC zimuhamagarira kuganira na M23. Ku minsi 24 kwezi kwa gatatu Minisitiri w'Ingabo wa Kongo yatangiye uruzinduko rw'iminsi 4 muri Afrika y'Epfo agamije gushimangira ubushobozi bwo kwigwanaho hagati y'ibihugu zombi kuko guverinoma ya Afrika y'Epfo ibitangaza. Nibura abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo biciwe mu kwa kwanza mu burasirazuba bwa RDC mu migwano ikomeye yatumye Goma ifatwa. Abenshi muri abo basirikare barabo mu butumwa bwa SADC muri Kongo boherejwe mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2023 kugira ngo bashigikire ihuriro ry'ingabo zifasha iza Kongo zigizwe n'ingabo z'ubutumwa bw'umuryango w'abibunze muri iki gihugu MONUSCO, ingabo z'abarundi, abacancuro y'Uburayi, indi mitwe yitwara igisirikare tabarika yunze ubumwe yiswe Wazalendo n'abandi. Nubwo abasirikare ba President Cyril Ramaphosa batsinzwe bakisha amaboko ya M23 igoma umunsi umwe yavuze ko ashigikiye igisubizo cya politike bukeye yohereza izindi ngabo muri Kongo. Ku minsi 12 y'ukwezi kwa gatatu Minisitiri w'Imari muri Afrika y'Epfo Enoke Ganongwana yatangaje ko amafaranga miliyari 5 z'amara miliyoni 270 z'amadolari yakoreshejwe mu kohereza ingabo za Afrika y'Epfo mu burasirazuba bwa Kongo bituma havuka ibibazo byinshi mu nteko zayo dore ko SADC yahagaritse ku mugaragaro ubutumwa bwa Sami DRC kandi ingabo za Afrika y'Epfo zikaba zitakija mu migwano. Chris Aiten umusirikare ukomeye muri Afrika y'Epfo yagize ati twamenyeshejwe ko ingabo za SA National Defense Force ziri kwiyubaka Irumbashi turakusanya nk'abasirikare bagera kuri 700 cyangwa se 800 bajanywe Irumbashi. Yongeyeho ko bigoye kumenya ibihabera kubera ko komite ishinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko itigeze ibimenyesha. Abayobozi ba EAC na SADC na Qatar barimo gusunikira ibiganiro byimbitse zayobora impande zirwana ku gisubizo kiranze. Ku minsi 24 kwezi kwa gatatu Angola yatangaje ko yahisemo kuva mu buhuza mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo yibande ku buyobozi bwa AU cyangwa se Afrika yunze ubumwe. Nubwo hashizwe ingufu zose mu gushaka guturisha uburasirazuba bwa Kongo, Tshisekedi rimwe na rimwe aracahakana akavuga ko inyeshamba za M23 atari abaturage ba Kongo, avuga ko ari iterabwoba rikoreshwa n'u Rwanda, yirengagije umuburo ubuyobozi bwa Loni ndetse n'abandi bakurikirana hafi itsembabwoko ryugarije abakongomani cyane cyane abatutsi. Mu buryo bwo gushigikira izo Tshisekedi yavuze Ndayishimiye yabwiye BBC ko afite amakuru yizeye ko u Rwanda ruteganya gutera igihugu cye, ikirego u Rwanda rwasanze gitangaje kandi kibabaje mu gihe intumwa z'ibihugu zombi zariko zikorana kuri gahunda z'umutekano ku mpaka bihuriyeho umaze umwaka urenga ufunzwe. Ndayishimiye yageze naho avuga ko intambara ishobora kuba iyo mu karere kandi ko u Rwanda nirutera Bujumbura ruturutse muri Kongo, u Burundi buzatera i Kigali bunyuze mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru y'igihugu. Perezida wa Burundi ntiyashinje u Rwanda gusa gushigikira inyeshamba za M23 no kwica abaturage ba Kongo, ahubwo ararushinja gushigikira inyeshamba za Tabara zigwanya ubutegetsi bwa Bujumbura nubwo zo zibihakana. Reka amakuru yacu twakomeze kuri iyi nkuru ivuga ngo FARDC irashinja M23 gusenya imihate y'amahoro itera ibirindiro zabo.
igisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC catangaje ko umutwe wa M23 uhasenya imihate y'amahoro yatangajwe n'amahanga ukora ibitero bisha ku birindiro by'ingabo muri Kivu y'Amajepfo n'Amajaruguru. Mwitangaza umuvugizi wa gisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge avuga ko ibitero biheruka za M23 zibasiye ibirindiro bya FARDC iwarikare muri territoire ya Warikare muri Kivu y'Amajaruguru no mu bice bya territoire ya Walungu no muri territoire ya Fizi. Lieutenant Colonel Wilingoma muvugizi wa gisirikare ca M23 yabwiye BBC dukesha iyi nkuru ko ibivugwa na FARDC ari ibinyoma. Yagize ati buri wese azi ubunyangamugayo bwa muvema yacu niwe wakomeza kurasa ibisasu ku birindiro byacu. Ibi bibaye nyuma yuko Niposho na Niyinga rishize izi mpande zombi zasohoye amatangazo amenyesha guhagarika imigwano no kuva muri Warikare Centre kuri M23. Ivyo itakoze ivuga ko FARDC yanze kuhavana drone z'ibitero. Izi mpande zihanganye zari zateye iyo ntambwe nyuma y'iminsi itatu Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bahuriye i Doha muri Qatar, ndetse n'imiryango y'ibihugu z'akarere yongeye imbaraga mu muhate wo kugera ku gahenge no gushaka umuti mu mahoro. Reka tugushimire twabanye muri uyu mwanya w'amakuru. Tukubutsa ko byoroshye kuba wakora subscribe nimba utarayikora ikore, maze uzozona ibiganiro byacu. Nimba warayikoze kora like, share na comment kugira ngo ibiganiro n'amakuru byacu bigere ku bantu bose. Wakoze kubana natwe. Amakuru ya Minembwe TV mwayategure kandi mwagezweho na Nkunda Yohana Dusere. Duhure mu makuru yacu ataha.